Demek Osman sensin. Koy qaytaruvchi Osman. Demek qaytaruvchi qo'y sensin, he? İnsan qo'ychi o'g'indan keyin bardıq narsani qo'y deb elesitadi. Qo'y qaytarılgan vaqtda baарын qo'ychi deb biladi. Menin ıyık yerlerime kıldan, günden boz etikliler jetmedibi? Jetmedibi? Boyuңarga, postunuңarga karabastан sepil alууга areket kıldыңар. Керек болду, алдык. Бирок рахатыны да көрө албадыңар, Осман. Биз кыйналганды каалайбыз. Булар эмне? Чатырыңарды куткаруу үчүнбү? Tutkundарды кайтарып алуу үчүн. Бизден урдаган алтындар менен алмаштырасың бу туткундарды. Бул сепилди куралым менен алдым. Сага окшош урдаган жокмун. Tekşereyim. Sen emez. Asker. Saqlıqты жақшы көрөм. Жоқ, адашпап тұрмын. Бұл мен білген роман алтыны. Бұл дүйнөнүн бардык жеринде өтүндүү алтын. Керек болсо, силерге окшош барбарларда ушул алтынды колдонушат. Menin altın menin işim yok, Osman. Oşonluktan almaştırуу da yok. Senin da, jokerleriңдин da, жана калган түрктөрдүн да баарынын ишин бүтүрөм.